Sibekelelwe ngane zakwethu phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ngaphansi kwezindaba imfezeko omeda. Ngane zakwethu-ke kuzophinde ngicela ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi lethu wenze sure ukuthi uyasubscribe laphana-ke bese uyakhomenta usilandele kanjalo futhi ey'nkundleni zokuxhumana laphana ku-Facebook @fezeko laphana ila sibona amakomedi ku-TikTok @fezeko media kanjalo ku-Instagram @mfezeko_162. Ngane zakwethu-ke kuyanda ukukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana mayelana-ke noNtokozo Khazi. Ukhumbule ukuthi uNtokozo insizwa le phansi emsinga eziphilisela nje ehlala eGoli laphana-ke eshaya ibhizinisi elingajwayelekile kakhulu, kodwa-ke ibhizinisi elinakwa abantu abaningi kakhulu ukuthi ngempela lenza kahle kakhulu laphana-ke ibhizinisi lokuthengisa izimoto. Ntokozo-ke uwakhuluma ukuthi-ke uyafisa ukuthi alikhulise ibrand yakhe laphana usekhanda enye ibrand futhi eceleni iyomekhweqe clothing-ke laphana-ke ngazakwethu lakhanda khona iy'mpahla ey'hlukile kwezinye ezikhiqizwa eNingizimu Afrika. Ngazakwethu-ke maningi amavidiyo kaNtokozo athanda ey'nkundleni zokuxhumana la khona ekade promote izimpahla zakhe iyomekhweqe clothing laphana esho nokuthi-ke amajakhethi akhe akhona ohlobo olubiza kakhulu laphana, futhi bese kuba khona-ke ohlobo nje olubiza kancane. Kunejakhethi yake ayikhipha uNtokozo la khona wathi-ke uyikhande ngemali engaphezu ka-50,000, kodwa-ke uyazithengisa amabili kuphela lamajakhethi ukwadayisa ngo-20,000 iyinye-ke laphana. Kasazi-ke ngazakwethu nokushiya abantu abaningi ukuthi impela babone ingayenzi sense inkulumo kaNtokozo ukuthi-ke ungenza kanjani ukuthi ukhiphe imali engango-50,000 ukhande ijakhethi bese futhi uyithengisa ngemali engafiki naku-half wemali oyikhande ngayo. Ingane zakwethu kuningi kakhulu ingane zakwethu-ke ibrand yabonakala laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke aloku epromote njalo ingane zakwethu. Nenye ijakhethi ake wayifaka laphana ekhasini lakhe-ke iNtokozo Khazi laphana-ke ekade ekhande khona ijakhethi laphana-ke enezikenobho zamabhawudi neshiya abantu abaningi-ke bamangela kanjalo nemask akade eyifakile. Ngane zakwethu kuningi kakhulu ukukhuluma okwekhona ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye-ke banxusa abantu basemsengi ukuthi-ke abalande umuntu wakubo eGoli bathi uyabhokwa-ke mabasho ngane zakwethu, kodwa ngazi ukuthi mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Hlala comment section wengane zakwethu-ke ngingitshela ukuthi wena mhlawumbe usuyibonile ikhasi leNtokozo Khazi, ubonile iy'mpahla zinhlanga kanani laphana. Hlala comment section ngitshela ukuthi wena ubona ihamba kanjani ibhizinisi lakuNtokozo, ukuthi-ke mangabe kukhona impahla ezobiza u-10,000 20,000 kuthini okwakho ukuphawula mhlawumbe ngabantu othola ukuthi bayazithanda izimpahla kodwa abakwazi uku-afford impahla ka-20,000. Hlala comment section sidingade khona le ndaba. Ngila sponsor ngiphuma nje na ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya nezilandelakho kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nesiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona. Asithobeke sinibingelele cause ingane zakwethu emndeni wethu waka TikTok ekseni nje sayiselithambeme ngokusemthethweni. Ngifuna ukubuka i-detailing imask nje ukwayibona kuphi imask nje yayibona i-detailing, and then ishirt leli angithi uyazi uNtokozo usebenza ngey'moto. Ishirt leli inspire lokho ukuthi mina ngisebenza ngey'moto. Uyabona ukuthi kubhizi kanjani lapha phansi, bakhombe futhi phansi. Yayibona leli bhluku le jean uke wayibonaphi le? Yabona lezi impahla, it's one of one. I can assure you it's only one of one la eSouth Africa, uyabo. So ngoba wena ubona ukuthi mina ke ngirongo nawe ungangikhomba-ke ngithi mina lezi impahla is one of one, akekho nazo la eSouth Africa. Yizo nje lezi bafowethu. Then bafowethu udaba lama-artist ekade ngithe ngoba ngangithe ngifuna i-artist esizol recorder sizoliqeda namhlanje. Shuthi sizobe sicheck umuntu obe nama-likes amaningi bese sisebenze ngakho. Okunye nokunye sisazokukhuluma, but nje ngifuna ukukukhomba ama-outfit ango-one of one. Le outfit uyayiqala ngami futhi uyayigcina le.
unless uyi-order ke nawe uyifuna manje uma ngingasho i-price ngingajike kubatshazwe futhi awusazi ukuthi ngizodayisa kanjani because uma ngisho ama-price abantu bayawajaja ama-price bathi ayadura but nje it's one of one le outfit yabo sure it's one of one le outfit yabo uma ngabe ujimile financial ngithinte esayidini noma ungifonele ku-079 4197003 sikhulume ngama-price bafolela i-shirt ngibanike ngamalini I don't know, dude. no you tell me I'm not too sure, baby. no roughly I mean, what we can do is we can always negotiate, right? from how much From 10K. bafowethu leli shirt ilu-10,000 nojini ngudayisa ngo-15,000 ishirt 10,000 ujini 15,000 imaski le ngingakukhandela izoba expensive iproblem uma ngisho ama-price mina kube ngazi ukuthi angikho right ekhanda lami kodwa nje for around 25,000 ngazibambela bafowethu le outfit ekhandwe ngezandla yathatha isikhathi buka i-detailing yakhona uyayibona i-detailing yakhona hayi kameni bafowethu hayi kameni bafethu hayi kameni iyomekhweqe yabona lezi zinto ezi-exclusive kanje nizogcina niyithanda iyomekhweqe kuningi bafethu enisazokubuka nikufunde nikuthande la ekhaya ngale kwalokho angithi shenge ngibona ilanga lihamba kanjani sisazokhuluma siyanithanda siyabonga bafowethu